Ibi ngibi biri kuvugwa ko uyu Miss ashobora kuba atwite utuntu tumwe na tumwe, aho umwe mu bajaji bigeze kugaragara bata udukingirizo imbere y'abantu mu gihe bari bagiye kuvuga ijambo mu gihe cya bootcamp. Bikavugwa ko utwo dukingirizo twari two gukoresha akazi mutayobewe. Ya mambo vipi bakunzi ba Isumo TV, nkuko rero bisanzwe dutangira twishimira ko mukomeza kugenda mukanda subscribe, ndetse tunasaba umuntu utarayikora kugira ngo akandeho nawe yinjire mu muryango w'abantu bakunda ibiganiro byacu hano kuri Isumo TV. Reka nkomeze nimbibwirire ngo aho uri hose utameze neza, ihanganira ubuzima ubayemo kandi usabe Imana kugufasha kubuvamo, uyisabe gukomeza kubana nawe ndetse ibashe kuguhaza ibyishimo. Natwe rero nibyo tukwifuriza, komeza ubane n'Isumo TV, ibyishimo n'ahandi uzabikurana ahangaha ubifashijwemo n'Imana yo muremyi wa byose, waremye abantu bose ndetse n'ibintu byose. Ni kuri uyu munsi twavuga ngo agahuru k'imbwa kari kugenda gashya uko byamera kose. Uyu ni umugani w'ikinyarwanda sinjye wawuhimbye, ariko niko nabivuga ko agahuru k'imbwa kari kugenda gashya. Abantu batandukanye bagiye babona ifoto ya trendinze ku munsi w'ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se kwa Gicurasi umwaka w'2022 ya Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame ndetse n'abakobwa batwaye ikamba rya Miss Rwanda ndetse n'ibisonga byabo, aho bamaze iminsi baganira nawe. Ahangaha rero bifatanyije muri car free zone cyangwa se car free day y'uyu munsi. Uwo munsi rero ari wo munsi w'ejo abakobwa babashije kugenda babana na Madamu Jeannette Kagame muri car free day, muri siporo rusange umujyi wa Kigali wateguye, ndetse uyishyiraho abanyarwanda bose muri rusange baba bari mu mujyi wa Kigali kugira ngo babe bananura imitsi, bagorore ingingo, ubuzima bwabo bukomeze kugenda bumera neza cyane. Iyi foto rero ikintu ngiye kugarukaho ni ikintu kimwe. Ndagaruka ku kuntu iyi foto yagaragayemo abamisi bose, ariko hakaba harimo umuntu umwe wabuze. Nyabo ni ibintu birakomeye. Uko mwagenda mubivuga kose ibintu birakomeye, ndetse biri no ku rwego mutatekereza. Bamwe bati aratwite, abandi bati yari yagiye muri gahunda ziwe. Ibingibi mbivugiye akantu kagaragaye ko umumisi umwe mu bamisi batorewe ikamba rya nyampinga w'u Rwanda atagaragaye mu ifoto yagaragaragamo abamisi bose. Ibingibi biri kuvugwa ko uyu mumisi ashobora kuba atwite. Mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo ashobora kuba afite umuntu yenda kungukira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka mbisubiremo, baravuga ngo ashobora kuba yitegura kuzibaruka uko biri kose mu minsi iri imbere tutazi uko ingana. Reka nkagarukeho, sindimo ndahamya ko atwite, ariko ndimo ndavuga ibyagiye binugwanuga kuri uwo mukobwa. Uyu mukobwa rero yagiye agaragara mumbabarire. Uyu mukobwa rero hagiye hagaragara ko nta foto n'imwe muri uyu munsi bagiye bajyana na First Lady w'igihugu cyacu cy'u Rwanda yagiye agaragaramo. Ibi ngibi rero byaciye abantu benshi ururondogoro, aho bari kugenda bavuga ngo uyu mukobwa aratwite. Kuba atagaragaye nuko afite ikibazo
cyuko atwite. Bivuze ko umuntu utwite ntabwo ari kujyana muri siporo, kuko biragaragara ko bagiye bakora urugendo runini cyane kuri uyu munsi. Kandi urabizi umudamu utwite agomba gusigasira neza ikibondo atwite. Uyu mukobwa ndabizi ko mutaramumenya, ariko reka ngiye mubahishurire. Uyu mukobwa ni Miss Elsa. Biragaragara muri aya mafoto ko atitabiriye uru rugendo rwa First Lady yagiranye n'abakobwa bagiye batsindira ikamba muri Miss Rwanda, Miss wa mbere ndetse n'igisonga cye. Mu dukuru rero twagiye tunuganuga, biravugwa ko agiye atwite inda y'umusangirangendo wacu ariwe Ishimwe DIEUDEONE cyangwa se Prince Kid. Ahangaha rero reka mbibwirire mw'abantu, iyi case irakomeye, nubwo turi kugenda tuyivuga tuyiseka, ariko ari ibintu byoroshye. Bamwe bagiye bavuga ngo muri Miss Rwanda hagiye hagaragaramo utuntu tumwe na tumwe, aho umwe mu bajaji bigeze kugaragara bata udukingirizo imbere y'abantu mu gihe bari bagiye kuvuga ijambo mu gihe cya boduka. Bikavugwa ko utwo dukingirizo twari two gukoresha akazi mutayobewe. Aka kazi rero ni akazi murakazi mwese, reka sinkagarukeho, ariko aka kazi murakazi. Yari ari gukoresha utwo dukingirizo. Bamwe akavuga ngo wenda yari ifitiye gahunda yo gutaha mu rugo akabangira imipira y'ibipirizo cyangwa se ibanzwe mu dukingirizo nk'imwe abana babangaga. Hari ukuntu twagendaga tuyibanga neza, tugakubita umuzenguruko umeze fresh, tukajya tuyipompesha ako bita pepeti cyangwa iselenge yo kwa muganga. Niko joke zimwe ziri kugenda zivuga. Ariko mu makuru, umugabo witwa Irene yatangaje muri The Sunday Choice Live ari kumwe na Phil Peter, yatangaje ko video ayifite ko anytime mwayimusaba yayibahereza. Ibi ngibi ndi kubivuga nk'umuntu wahawe ayo makuru n'umuntu wabivugiye live kuri televiziyo. Bivugwa ko niyo video yenda kwishyira hanze. Mukomeze mwebwe mukurikira ibiganiro bitandukanye biri kugenda bivugwa kuri iyi case, muzagenda muyibona. Akandi kagarukwaho nuko umugabo witwa Dekate yagiye avuga ibi bintu bitandukanye byagiye biba muri Miss Rwanda. Bamwe bakamutera amabuye ngo ni injajwa. Hari aho abantu batera amabuye abanyamakuru ngo ni injajwa, ngo bavuga ibintu ngo batazi. Ntago abanyamakuru bavuga ibintu batazi, ahubwo ikibazo kibaho nuko abantu batamenya nyine. Nta munyamakuru upfa kwicara ngo ategure inkuru y'igihimbano avuga ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri. Nubwo sometime ashobora kudatanga evidence zifatika kugira ngo atagira abantu runaka atamu cyangwa se ababaza cyangwa se araburiza, ariko ibihamya biba bihari. So ahangaha kuri iyi case iri serious cyane. Biravugwa ko rero uyu mukobwa yaba atwite inda. Umwe mu bayobozi cyangwa se abajaji, bamwe bavuga ko akundana na Prince Kid, abandi bakavuga ko Prince Kid abarya ari batatu, ari Elsa wo bita Miss Naomi ndetse n'uwo bita Miss Liliane. Aba bose bavugwa ko baribwa n'umuntu umwe, ariko Elsa akaba akunda Prince Kid cyane, dore ko biri kuvuga ko ari we atwitiye iyi nda y'imvutsi iri gutuma, reka tureke kwita imvutsi wenda kuko wenda ntiragaragara cyane, ariko nyine inda yose tuduteganya ko izaba imvutsi ikabyarwa. So biravugwa ko rero uyu Miss Elsa atwitiye inda Prince Kid. Byo ni ibivugwa, ntabwo iyo nda nigeze nyipima cyangwa se ngo nyibone, ariko ni amakuru ari kugenda caracara mu bantu ba hafi b'uyu mu Miss Elsa. Rero natangiye mwanga gahuru kimbwa kahiye, ariko noneho manza bigeze iwa Ndabaga.
ibi bintu bigeze iwa ndabaga mw'abantu mwe. Gutya amakuru ari kugenda atambuka. Bamwe akavanga ibintu ngo bigeze iwa ndabaga, abandi kuvanga agaruka imbwa kahiye. Reka dutegereze turebe ikizava mu iperereza rya RIB. RIB rero yo idufashe itangaza amakuru ya nyayo yishakiye ku bantu batandukanye nk'ikigo gishinzwe iperereza cy'igihugu cy'u Rwanda. Batubwira amakuru ya nyayo y'iperereza bakoze kugira ngo tuve muri speculations cyangwa se ibihuha cyangwa se rumors ndetse n'ibintu birimo kwimagina cyane tugende ku bintu bimwe na bimwe byagiye bigaragazwa. Badufashe rero baduhe amakuru atandukanye kugira ngo natwe dutange amakuru duhagazeho cyane yatangajwe n'ikigo kibifitiye ububasha. Murakoze rero gukurikira ikiganiro ndetse cyacu ndetse n'amakuru twagiye tubaha atandukanye y'ibintu byagiye bivugwa ndetse n'ibyagiye bigaragazwa ku mbuga zitandukanye n'abantu batandukanye kuri iyi kesi ya Miss Elsa. Bivugwa ko atwitiye Prince Kid. Reka mbigarukeho. Miss uvuga ko atwitiye Prince Kid ni Miss Elsa nk'uko twagiye tubitangira. Aha rero turakomeza kubasaba gukanda subscribe mukibanira natwe mu makuru atariho ivumbi ndetse ari ku breakinga ku mbuga zigiye zitandukanye ndetse no mu bikari bigiye bitandukanye. Icyo dugusabye rero we komeza ukande subscribe, share, uduhe like, uduhe na comment, wibanire natwe mu biganiro bigiye bitandukanye Isumo TV ikomeza kugenda igutegurira umunsi ku wundi. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la mañana.